Veillez par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Où la forêt profonde, j'attends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime et mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur est-il la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon. Rends-lui la gloire pour nos croisades passées, la solution des great miracle explosion, total freedom through faith in Christ, and supernatural liberation through Christ. All these the Lord has wrought wonders. Thank you. All the wonders he has wrought, it has come. It has
us to receive misogbe redemption. mia hoho Tell the pokwa Lord, bere it's de hearing pokwa your wasu prayer. miasi It's gbana hearing your feto prayer. In the esiera nyi day of ogbedodora His power. And le today yepe is nusape nkeke aji today is that day. egbea According to the word yenye of God, gbe the le yepe nyalanu people will be willing. le mo fe The nyalanu people will la be willing. amewo Women will be asogbe willing. wanogbe The highly soso placed will be willing. wanogbe soso le teƒe Everyone, ovo they will be le willing. teƒe In sia Russia, teƒe where they are le there, teƒe they sia will be teƒe willing far away in le Russia. You xɔ tell sia the ƒe Lord, dzoa me afi si ke it's hearing your aʋa le prayer. la I woasɔgbe want to hear your voice praying. medie ma It's se not a wo quiet prayer. ŋkɔ It's ma not se wo meditative gbe prayer. le gbedodoɖa Tell the me Lord, eye ƒo na everybody will aƒetɔ be willing. ame sia me ne sɔgbe luʋɔ sia luʋɔ ne Willing sɔgbe for salvation. ne sɔgbe na xɔ kpɔkpɔ In Jesus' le Yesua be mighty kɔme name, we miedo gbe ɖa pray. le I want to hear your medie ma se wo amen gã ma Listen to me tonight. mieɖo tom The zã ya louder me your amen, the louder your miracle. ale si ke wo amen la senu la nenema wo ŋkume hã I want you to senu be a ema hungry soul. Anywhere you're watching from, afi sia be afi si very ke wo le hungry. su Because gbɔ le la tonight, the Lord is going to visit us. aƒetɔ I read again. la in asra Psalm mi kpɔ 106. The word of God says, Salmo in ƒe verse 4, agbalẽ remember me. alɔfa ɖeka amade kpukpua mene la Yehowa ɖo ŋku dzinye ɖo ŋku dzinye le wo amenuveve si nèɖe fia wò dukɔ la nu tsɔ wo xɔname va kpɔm ɖa eya ta wo nu eye naƒoƒo na aƒetɔ le afi sia afi si ke nèle la abe aƒetɔ Yehowa ɖo ŋku dzinye wòle subɔ le Canada ya gblɔ be aƒetɔ subɔ wò subɔ me le ɖo ŋku dzinye Kenya ya ne wòle subɔ le London ya gblɔ be aƒetɔ ɖo ŋku dzinye eye wòtrɔ ya la enye zã gbãtɔ gɔmeɖokpe anyiƒe zã eye ɖo na to na aƒetɔ be aƒetɔ ɖo ŋku dzinye le teƒe dzidzi aɖe ya le afi sia afi si ke ne le la ƒoƒo na aƒetɔ be Yehowa ɖo ŋku dzinye Yehowa ɖo ŋku dzinye nye yi nye sia aƒetɔ ɖo ŋku dzinye mele xɔ kpɔkpɔ hiãm mele ɖɔɖɔɖo hiãm mele dɔyɔyɔ hiãm mele katsutsu hiãm aƒetɔ ɖo ŋku dzinye le nye dɔ vɔ sia me ɖo ŋku dzinye le abosam be kɔkutsi te le ƒome gbɔgbɔ be kɔkutsi te le nuvɔ be kɔkutsi te Biblia bena Yehowa ɖo ŋku dzinye le wo amenuveve si ɖe fia wò dukɔ la nu eye le teƒe sia teƒe la mina be dukɔ katã ne wɔ ɖeka le gbedodoɖa me eye míado gbe ɖa aƒetɔ ɖo ŋku dzinye ɖo ŋku evia ŋutsuvia dzi ɖo ŋku evia nyɔnuvia dzi aƒetɔ ɖo ŋku nye dɔwɔwɔ ɖuiwo dzi la nye dɔwɔwɔ nye asi dɔwɔwɔ la ɖo ŋku dzi la aƒetɔ ɖo ŋku dzinye ɖe wole ɖo to mahã ele ɖo to dukɔmɔ katã si ke ƒoƒu le anyigba dzi ƒe gbedoɖawo mahã ye dzi nanɔ gblẽ nɛ le Yesua ƒe ŋkɔse sia me miedo gbe ɖa le medzi be mase xɔxɔkpɔkpɔ ƒe amen gã ɖe Biblia gblɔ bena ebe va srã kpɔ ame si ko hiã xɔ kpɔkpɔ la aƒetɔ la srã kpɔ ame si ko hiã katsutsu dɔyɔyɔ la aƒetɔ la srã kpɔ ame si ko le nɔ te kpɔ katsutsu la aƒetɔ la srã mi kpɔ eya Biblia gblɔ bena aƒetɔ ɖo ŋku dzinye srã ne yina srã kpɔ afi sia afi ke nele la esi ke kan nye nyagbe la kan nye ŋutinya la aƒetɔ va srã kpɔ Yehowa srã kpɔ le Amerika la va srã kpɔ aƒetɔ srã mi kpɔ le Afrika srã Afrika dzɔa kpɔ
Apeto va srankpo le Togo, va srankpo le Togo. Afisi afisi kemele apeto va srankpo. Va srankpo ple Jesi ple nukunu. Pompone brene benade. Nye sia. Matema bonu ano nkpomo keke onu na konu ne no vinye ne la fima apeto srankpo zaya mera ma wetroya la nye agbawo la jo wetroya la ma zon le nya foji abuju wetroya la o nye la me ase apeto va srankpo. I love the way you're praying. Ewe&FR. Asi ale seko le do gberera nenema apeto a tonawema apeto va sramikpo va srankpo pre hokpokpo pre kachuchu va srankpo le Yesu abe kome mie do gberale. Listen to this. I love C'est this cela. passage. Isaiah chapter 9. Just don't open. Just be in the mood. I read to you. Verse 2. The people Isaiah pa gbata si le kekwe pe ameve. have seen a great E light. jijukọ Amen. e ji jukọ la de ji eye na jijọ Walking in darkness. do ga. The light will penetrate. Wetroya la kekeli la kle de miaji le eziala afisi ke veve se olola kekeli la gera fima la kle la fima le Yesu bon kome eya ta ke onu na pompo na apeto na bo kekeli ne kekeli ne kle de jito subola ji apeto amesiko huai no le vichime la le juko mela le Nigeria le Togo anyi gbaji la juko kofeo ejuo seko huai no le vichime la apeto abe kekele ne kle Isaiah pa gbata si le ke juko se le vichime zon la kpo kekeli gare eya ta fona peto amesiko ga le vichime ole nouvon pe vichime ole vivime o pe vichime la fona peto bena kekele ne kle ye pe kekele ne kle bena ŁKPɔkpɔ Blibo ne so amosi Dedekpɔkpɔ Blibo ne so amesi ole gbenea ele gbososo ewe vai le jo monya kaka osiko vai aga EÚEGBE ake brene le tefesia tefo vola ye pe kekele na kle titre chichiare ke me gane o nu siare ke me ga odo ya fimo eye kekele ane kle mawo le gbososo mawo ate mawe ele gbososo be yawe le Yesu be kome sesia me miedo gberale. Whatever covers you tonight, the fire of God will burn it out. Afisi ke titre chichile la mawo pe nu be jola abile tefe nu si ke la titre mia be ŁKPɔkpɔ nchi le Russia le Africa le TOUS le Togo tefe la jola bio kata le Yesu be kome eye na honu na tona peto bena tefe si ke mo sesia de le titre nye ŁKPɔkpɔ nchi ne nye kachuchu nchi si ke titre nye agbenchi afeto le tefe le Togo le Africa jo kata mela tefe la ejoane bi ejoane fianu ne kakanu sianu ne de mohenu sia mohenu da titre chichiare keme ganeo wetroya la
ne enya le godom le wo subɔla be nume la ne nɔ aƒe dzo ene do gbe ɖa ne aƒetɔ edzoa ne fia nu sia nu le Yesu be ŋkɔme le Togo tsitretsitsi mɔxe ɖe sia ɖe si ke le Togo nyigba dzi la tsitre mie xɔ kpɔkpɔ ŋuti la tsitre mie be katsutsu ŋuti atsitre mie dɔyɔyɔ ŋuti atsitre ɖe miabe ŋkɔdede ŋuti la atsitre miabe yayrawo ŋuti atsitre miabe ŋkuno dzi la o yi ɖe gbedoɖa dzi gbɔgbɔ kɔkɔ be dzo ne dzo edzoa ne bi edzoa ne kakanu edzoa ne gbanu edzoa ne fianu le teƒe sia teƒe ƒo na aƒetɔ ƒo na Yehowa le Yesu be kɔme mie do gbe ɖa le minam amen sese ɖe nyɔnu ma si ke eʋunɔ dodom le ŋuti le Bibla me la egblɔe le eɖokui bena ne mege kasi yeƒe avɔla to ko la kpɔɖa makpɔ dɔyɔyɔ wetrɔ ya la akpɔ dɔyɔyɔ eye mase ame ɖe si ke da xɔ nu ƒe ame sese tona aƒetɔ bena le Mateo ƒe agbalẽ tama si ɖeke anu la aƒetɔ makasi ŋuti o ame aɖe si ke le kɔndzi ame aɖe si ke le dɔba dzi la le teƒe sia teƒe la kasi aƒetɔ ŋuti le yavalawo dzi Facebook dzi le YouTube dzi Instagram dzi la be aƒetɔ mekasi ŋuti o mekasi ŋuti o la le free conference call la dzi la mekasi ŋuti o la le Zoom dzi mekasi ŋuti o ƒo na aƒetɔ na be aƒetɔ woase wo gbe na be aƒetɔ woase wo gbe le Yesu be kɔme miedo gbe ɖa le. Jesus asked the blind man in Matthew 9:28. Mateo ƒe agbalẽ ta amasi ɖekelia kpokpe blabe vɔ asi ɖekelia ele gblɔ be tete Yesu de asi woƒe ŋkuwo gblɔ bena ave me na mi le miaƒe xɔse la nu ɖe ne xɔe sia kpɔɖa wo nukunu le wo axadzi wo nukunua le wo miɔ dzi gbɔ bena aƒetɔ to wo subɔla ƒe nume nyawo gbe la to wo subɔla ƒe nyagbɔgblɔwo nu egbe la aƒetɔ me xɔe se la bena ɖe maxɔ nye nukunua le Facebook dzi le internet dzi le Zoom dzi le free conference call dzi la nye ɖaseɖiɖi asɔ asi nye la le te vovovowo la le to Mezaya me ave Mezaya me asɔ asi o Zaya me le Yesu ƒe ŋkɔ sesia me miedo gbe ɖa le. Míatɔ le gbɔgbɔ me la ne eɖola va nɔ tɔ ɖe míabe ŋkume kple ame sisi ŋusẽtɔ Bibla be mixɔ Yehowa dzi se mixɔ eƒe nyagblɔɖila dzi se eye wòadze dzi na mi eye ne mi xɔe se la mina amen sese ɖe. Fofo le Yesu be kɔme miedo gbe ɖa le. Miebɔbɔ ɖe detago na wetrɔ ya miekafu Mawu Ŋusẽkatãtɔ miedo ɖe dzi mietsɔ bubu katã na wo mietsɔ akpedada katã na wo mieda akpe na wo eye kaka ɖe Jesu mia si bena ne le ɖe zɔ le DUTOƒO mɔnya kaka sia me ya katã godome eye mie ye dzi eye mie le dzinu velia me la ne wɔ nu gãwo eye medo gbe ɖa le wo subɔla dzi bena
na raison cette toi ya ma dit le Yesu bon comme Be with our fathers in the Lord. All no our premier state to overseers, gbogbo me all to our instruments, everything. eye When they tepe felt sia the tepe light from nya sia nya today, siko there wa shall gbon be la no rainfall in the ne ve name me of le Yesu bon Jesus. comme Thank you because full redemption will penetrate ida everywhere. pere la be na ho popo la gbo so me la gbango le tepe sia tepe Receive glory and honor for answers to our prayer. ho bubu In pe do le Jesus' jine mi ape gbodoro mighty la triumphant le name, Yesu we bon ko pray. wa sila me mi I do want gbeda to le hear the loudest me amen. je ma se amen se se de Praise the Lord. I said somebody praise the Lord. Today is the first day of the full redemption program. And we are starting live from Bayelsa all the way to Texas tonight to worship God. We all know God is here. And of course, our Father in the Lord is here. Somebody shout hallelujah! If you know you're ready for the full redemption, hallelujah! We move all the way to Texas as we worship God together. Be in the mood of worship.
tell you, see what the Lord has done. What we prayed for has come to pass. See what the Lord has done. Everybody, see what the Lord has done. You can see it in Bayelsa. You can see it in America. You can see it in Asia. You can see it. It has come to pass. Hallelujah. See what the Lord has done. Holy, holy are you, Lord God Almighty. You are worthy. You're so worthy. You are holy. Lord, you're holy. Holy are you, Lord Almighty. Oh, what is the Lamb? What is the Lamb? Hallelujah. Redemption through Christ. Free. Redemption through Christ. And full and free. Redemption through Christ. Full and free. You shall have your redemption. Hallelujah. Lift him up, hallelujah. His name is lifted up. Lift him up, somebody up. Exalt his holy name. Lift him up. His name is lifted high. Oh, exalt his holy name. Lift him up. Lift him up. Lift him up. Lift him up. Exalt his holy name. Lift him up. Lift him up. His name is lifted high. Exalt his holy name. Say, lift him up. Lift him up. Lift him up. His name is lifted high. Lift him up. Exalt his holy name. Lift him up. His name is lifted high. Exalt his holy name. Say, lift him up. Lift him up. Higher, higher. Lift him up. Lift him up. Exalt his holy name. Lift him up. His name is lifted high. Exalt his holy name. Somebody lift him up. We are here to lift Jesus. Lift him up. 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 Exalt his holy name. Lift him up. Lift him up. His name is lifted high. Exalt his holy name. Lift him up. Lift him up. Lift him up. Higher, higher, higher. Lift him up. Exalt his holy name. Lift him up. His name is lifted high. Exalt his holy name. Doesn't matter what you're going through. Doesn't matter how far you've gone. God's arms are always open wide. All you need is to believe. Doesn't matter what you're going through. Doesn't matter how far you've gone. God's arms are always open wide. All you need is to believe that all things are possible. Say all things are possible. When we call on His name, all things are possible. All things are possible. In Jesus' name. In Jesus' name. Mountains will crumble. Crumble, crumble. Shapes shall be broken. Hallelujah. All things are possible. In Jesus' name. Say all things are possible.
every sunset sky. But my one request, Lord, my only aim is that you reign in me again. Lord, reign in me, reign in your power, over all my dreams, in my darkest hour. Lord, of all I have, so won't you reign in me again? Reign in me, reign in me, your power, over all my dreams, in my darkest hour. You are the Lord of all I have, so won't you reign in me again? Lord, reign in me, reign in your power, over all my dreams, in my darkest hour. You are the Lord of all I am, so won't you reign in me again? Say, Lord, reign in me, reign in your power, over all my dreams, in my darkest hour. You are the Lord of all I am, so won't you reign in me again? Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I sing your praises. Lord, I sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you're in your life. I'm so glad you came to save us. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to show us the way. From the earth to the cross. Down the grave. From the cross to the grave. From the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Say, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Say, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praise. Lord, I love to sing your praise. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save me. I'm so glad you came to save me. You came from heaven to show us the way. From the earth to the cross, my dad's way. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Redemption through Christ is for you. Redemption through Christ. If you know who redemption is for you, sing this song. You won't live here as you came. You won't go back the same. Redemption through Christ is for you. Full redemption. Through Christ is for you. Say full redemption. Christ is for you. You would live as you came. You would go back the same. Redemption through Christ is for you. Say full redemption. Through Christ is for you. Full redemption. Through Christ is for you. You will live as you came. You will go back the same. Redemption through Christ is for you. Say full redemption. Through Christ is for you. Full redemption. Through Christ is for you. You will live as you came. You will go back the same. Redemption through Christ is for you. Full redemption through Christ is for you. Say full redemption. Redemption through Christ is for you. It's for you, my brother. You will live as you came. You will go back the same. Redemption through Christ is for you. Full redemption. Redemption through Christ is for you. Yes, it's for you there. Redemption through Christ is for you. You will live as you came. You will go back the same. Redemption through Christ is for you. Say full redemption. Redemption through Christ is for you. Full redemption. Redemption through Christ is for you. I will live as I came. You will go back the same. Redemption through Christ is for you. You won't be there the way you came. Full redemption you will get. Tell yourself you will get full redemption tonight.
I give you glory. Shama, Jehovah Shama, we give you glory. I give you glory. Shama, Jehovah Shama, we give you glory. I give you glory. Shama, Jehovah Shama, we give you glory. I give you glory. Jehovah Shama, we give you glory. I give you glory. Jehovah Shama, we give you glory. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Most high. Blessed be the name of the Lord. 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 Most high. Blessed be the name of the Lord. Of March, you are marching into your full redemption. From today, your full redemption has come. It will never end. Redemption for your soul, for your body, for your spirit. In John chapter 10, in verse 10, the thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. All the enemy has stolen. Today, all destruction is gone. It says, but I am come, that they might have life, that they may have it more abundantly. Abundant life for you. More abundant life for you. For your family, for your children, for everybody around you. So right now, welcome your full redemption. Tell yourself full redemption. Dedekpɔkpɔ Blibo la me. Gbɔna oluwɔ bena. Dedekpɔkpɔ Blibo na o. Father, we just want to thank you. Fofo mi je mi ade akpena o. Na nkeke tɔxesia. Ke ye nye. Nu keke yeye. Sike gɔme yeye le miaƒe agbeme. Medo gbe ɖa bena le teƒe sia teƒe la. Ame sia ame la ya ƒome wotrɔ ya kple Dedekpɔkpɔ Blibo. Eye ame sia ame si ke va teƒe sia kple edɔ vovowo la, aƒetɔ le teƒe sia la, nana bena dɔnɔ ahaya, andzela ŋuti la akɔ, ŋkugbatɔ akpɔ nu, eye bafɔ atsitre azɔ azɔli. Le akpenɔ la benetɔ na mi le Yesu abe kɔme miedo gbe ɖa le. Amen. Míadzi míaƒe adaha le míaƒe ɖoɖo agbalẽ evelia dzi. Would you be free from your burden of sin? There is power in the blood. Power in the blood. Would you over evil a victory win? There is wonderful power in the blood. Would you be free from your passion and pride? There is power in the blood. Power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's tide. There is wonderful power in the blood. Would you be much whiter than snow? There is power in the blood, power in the blood. Sin stain are lost in his
lightning flow. There is wonderful power in the blood. Will you do service for Jesus, your King? There is power in the blood. Power in the blood. Will you live daily His praises to sing? There is wonderful power in the blood. There is power, wonderful power in the blood. In the precious blood of Jesus Christ, there is power, wonderful power in the blood, in the precious blood of the Lamb.
global amen. Verse 1. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. This moment we want to give thanks unto the Lord. Mida kpena Yehowa ela pe pa menveve litegbe. Eisia mia kafu afeto. Mia kafu le nusianu. Keye ma wole. Epe ya me pe DUTOƒO monyo kakao me. Eya ta ele be mia kafu afeto. Ele nami be mia subo afeto. Ele nami be mia cho bubune afeto. Monya kakao me la. Mawo srami kpo. Mawo wɔ nu gãwo le Yesu be kɔme miedo gbe ɖa le. Psalm 105 verse 5. I read. Remember his marvelous works. Salmo ƒe agbalẽ alɔfa ɖeka amatɔ̃ kpokpoe amatɔ̃. Ebe mi ɖo ŋku yeƒe nukunu siwo wòwɔ, eƒe dzesi kple yeƒe nume fiatsotsowo. Mawu wɔ nu gãwo le DUTOƒO mɔnya kakawo me. Dziƒo ƒe asika me su mía si. Dzesi kple nukunuwo su mía si. Le DUTOƒO mɔnya kakawo me la, ʋuʋukpɔkpɔ blibo su mía si. Eye dzesi kple nukunuwo kaka hlẽ le xexea katã godome. Mina mia subɔe, mina mia do yama ɖe dzi. Mawu wɔ nu gãwo na mi. Mawu wɔ nu gãwo na mi. Mina mia kafu mia ƒetɔa. Mina mia do miaƒe Mawua ɖe dzi. Teƒe sia teƒe si ke miele la, mi wɔ ɖeka kple Mawu ƒe dukɔa ne mia akafu Yehowa. Le Yesu be kɔse sia me miedo gbe ɖa le. Minam DUTOƒO ƒe amen. Afi sia afi si ke miele la, mi wɔ ɖeka kple mi. Mia subɔ Yehowa. Mia subɔ Yehowa ɖe yeƒe nu gãwo si ke wɔ na mi la ta. Mawu wɔ nu gãwo na mi. Eya ta dzi le mia dzɔm. Mawu wɔ nu gãwo na mi. Eye dzi le mia dzɔm. Eye mina miakɔ mi ba gbowo dzi. Ne edzi le wo dzɔm la, wɔ ɖeka kple amewo eye ne nakafu Aƒetɔ. The deaf and dumb, they have heard and spoke, and also the sick have been healed. Ame si ke nye aɖetsututɔ la kple tokunɔ la, o se nu. Eye amewo ke nye dɔnɔ bafawo, amewo kewo le dɔ lém la, wokpɔ dɔyɔyɔ. Amewo kewo dɔ le woaƒe nutsilawo me la, Mawu kasi wo ŋuti. Mawu kasi wo ŋuti. Eya ta mina mia subɔ Yehowa le Yesu be kɔme miedo gbe ɖa le. Efesotɔ ƒe agbalẽ ta ame eve kpukpui enelia la, Mawu si ke yɔ fũu kple amenuveve la, eŋlɔ ɖe me bena ke Mawu ame si nye kesinɔtɔ le nublanuikpɔkpɔ me la, le eƒe lɔlɔ geɖe si wòtsɔ lɔ mi la ŋuti. Mawu la enye Mawu, eya ta kɔ gbe dzi. Mawu wɔ nu gãwo le wo agbe me. Mawu wɔ nu gãwo le teƒe vovowo. Eɖe aseɖiɖiwo tso teƒe vovowo va. Le Yesu be kɔme miedo gbe ɖa le. Minam amen nyui aɖe. Wɔ ɖeka kple mi miagblɔ be amen. Azɔ miakafu Yehowa ɖe xɔ luʋɔ be xɔ kpɔkpɔ ta. Mikafu Aƒetɔ ɖe yeƒe amenuveve si ke li tso mavɔ ɖe mavɔ me.
sokaka gakeme dodo si ocho dodo si adua yinala le tepe vovo la le tepe si atepe la mawu de luvon eye mi xoda se didio eye vivovo amewo amesiko demegbe la otrɔ gbɔ va ƒe eya ta mi ele be mia kafu ebe ŋkɔ eye amegã ɖeɖiwo kpɔ ɖeɖe. Le Yesu be kɔme miedo gbe ɖa le miado mia da akpe na Aƒetɔ ɖe nukunuwo si ke su mia si. Mateo ƒe agbalẽ ta a mene kpokpe a madie la abe dukɔwo si ko nɔ ɖe vivitsi me la azɔ la kekeli gã aɖe klẽ na wo. Ame si ko nɔ ɖe vivitsi me la, ame si ko nɔ ɖe ekube balime la, wokpɔ kekeli gã aɖe. Ame si ko wole ekumɔ dzi la, amewo ko woli dɔba dzi, amewo ko womenya ta na woƒe agbowo la, Mawu kplɔ va kekeli ƒe mɔa dzi, Mawu ɖe amewo tso ekume. Eye teƒe sia ƒoƒo la Mawu wɔ nu gãwo, teƒe sia teƒe si ke ne le afi sia afi si ke ne le nɔvie nyɔnu nɔvie ŋutsu la le Yavalawo dzi la, le teƒe vovowo la, le Togo nyigba dzi la, teƒe sia la kafu Mawu eye natsɔ bu nɛ le Yesu be kɔme miedo gbe ɖa le mia da akpe na Aƒetɔ ɖe yeƒe ametakpɔkpɔ kple yeƒe nubabla yeƒe ɖo yeƒe nublanuikpɔkpɔ yeƒe nublanuikpɔkpɔ ta. Yehowa nyoro eye nye ame si ke ɖoa míabe hiãwo katã ŋuti na mí eye eɖoa ame sia ame ƒe hiã ŋuti nɛ, eɖona ƒome ƒe hiãwo ŋuti nɛ, eɖona hame ƒe hiãwo ŋuti na wo. Mawue nye míaƒe xɔnametɔ, eyae xɔna na mí le yi sesẽwo me. Eya ta mi da akpe na Mawu eye futɔwo ƒo asaɖa do mí ke wa Yehowa le míaƒe akpa dzi. Tsɔ wo bu nɛ, tsɔ wo bu nɛ, kafu yeƒe ŋkɔ le Yesu be ŋkɔ me miedo gbe ɖa le. Míada akpe na Aƒetɔ le míatɔ gbɔgbɔmetɔ ta, Mawu nae DUTOƒO MAWUNYA KAKA ƒe nutega. Míada akpe nɛ bena ɖe le yeƒe míaƒe hamewo me la, le hameviwo ƒe agbe me la, be enu sia ne ɖɔɖo. Míada akpe na míato na Yehowa bena Mawu ne si ami nɛ ameveve gã aɖe nenɔ edzi, ametakpɔkpɔ gã aɖe nenɔ edzi le Yesu ƒe kɔme miedo gbe ɖa le. Míada akpe na Aƒetɔ bena elabena eɖoa na ɖo ŋuti míaƒe gbedoɖa, elabena Biblia bena hafi míaƒo nu la yeatɔ na mí ne míedzo la yeana wòave eme. Míeda akpe na Aƒetɔ elabena ena ɖo ŋuti míaƒe gbedodoɖa, ena ɖo ŋuti wò gbedodoɖa le Yesu ƒe kɔme miedo gbe ɖa le. Fofo miedo ɖe dzi, fofo mietsɔ bubu na o le nu gãwo si ke ne wɔ na mí. Kaka ɖe dzu su mía si bena le ne mía dome. Xɔ bubu kple dodo ɖe dzi le Yesu be kɔme elabe ne tɔ na mí. Minam amen gã aɖe. Miƒo asi kpe ɖe dzu, miƒo asi kpe ɖe dzu. Miƒo asi kpe na Yesu. Mina mase miaƒe asikpe ƒoƒo na Yesu.
Praise the Lord. Kafu na I apeto. said, praise the Lord. Ebe kafu ne I apeto. want to tell you that the Mejema Lord tuna is ready. wina. Yehowa sogbe. And the man of God is Eye ready. ma ofe me ha sogbe. And I want you to be ready. You are also ready. Eye me hwesebo ha And ne sogbe. tonight, Eye we readiness troela. from 3 triangles, triangular points, is going to pierce anything that is wrong with you. And you will be fully redeemed in Jesus' name. Nous sommes Amen. You may be seated. You may be seated. God bless you. La adeda maula a do katajo minani kakafuna mau miawe zova Dedekpɔkpɔ Blibo na Amewo kata to Christo Dzi ƒe DUTOखेरि MAWUNYA KAKA egbe nye gɔmedzedzea ŋkeke 24 le dzinu etɔ̃lia me eye míayi dzi tsɔ yi ɖe brala gbe si ke nye ŋkeke 21 dzi eye míaƒe agbea maganɔ nenema ke wòle Yesu ƒe ŋkɔ me eye me dzi mato na wo bena Mawu ƒe dɔwɔnua míatɔ gbɔgbɔmetɔa Pastor W&FR kumoye va ɖo aƒea me vɔ. Eva ɖo aƒea me vɔ. Eye mi ɖo to nyuie. Mía ado wo zɔ ne le míaƒe le míaƒe egbe me. Míaƒe gbe me. Egbe si ke míedona míagblɔ be Mawu ƒe ame míatɔ woe zɔ lo. Amen. Eye me dzi magato na mi bena míanɔ hã ele aƒea me. Eva ɖo aƒea me. Eye ƒo asikpe na Yesu. Míanɔ Esther. Eha va ɖo aƒea me. Míekpɔa enye nyɔnu aɖe si ke meƒoa nu vɔa nyɔnu tɔxɛ ɖe wònye. Míanɔ woe zɔ lo. Praise the Lord. Kafu na You aƒetɔ. may be seated. God bless you. Mina anyi mawo ne yra mi kakaka. Also in our midst Eye le mía domea. His the Bayelsa State Senator Edzumeme gã Senator Lawrence Eluchapo. De miate mu a chite eye mia do wezone maha. Amega wezon. also here Le teƒe is sia Her ha Excellency nya the wife bubuto of His Excellency Senator Doye Diri Jumega in the person of Doyo Dr. Deria Mrs. fe Ebibomo esro Gloria nyɔnu Diri. ha ele mia dome ele aƒea me. Praise the Lord. Wakafu aƒetɔ And equally in the house, you're welcome, man. eye Equally míɔ in the katã la house is the Chief Judge of Bayelsa State, Bayelsa my State Lord Justice fe Kate Adiri. You are welcome. habeme gã osɔfo ha ele mia dome. Praise the Lord. Wakafu aƒetɔ. Tonight is going to be thunderous. Wetrɔ ya la The lesser nu gãwo servant of the Lord nu has gãwo la served dzɔ. and has gone to sit down. The rain. It has served and gone to sit down. Now, the greater and higher servant of the Lord is about to take over. And I Eye want to Mawu tell you ƒe that ame you should gã get ready. la Don't axɔ be in gbe a azã hurry to ɖe go. yia eye mi And gatsi dze miava ƒo wo don't mo allow anybody to distract your eye attention. mega na be ame aɖeke wòaɖe fu na wo susu o Tonight, elabe wòtrɔ ya those wonderful things you have been wishing for yourself, dreaming for yourself, nu expecting gãgãwo for si ke yourself, wòle nɔ te kpɔ la wòle mɔ kpɔm na la asɔ asi God will begin wòtrɔ to ya witness them in your own life. eye ave I me want na to le wo thank you. agbe me Get ready. medzi because ma de tonight akpe na mi is dzra going to ɖokuiwo ɖo mark nɔ the gbɔsɔsɔ beginning elabena of your full redemption
egbe la nye wo Dedekpɔkpɔ Blibo ƒe ŋkeke le to Christo Dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Our guest music minister, Míaƒe ahadzila gã si ke míekpea woadzi ha na mí. Medo gbe na ame sia ame, meda akpe na Mawu be miawo katã mieva teƒe sia le agbeyɔtɔ ƒe xamea ƒe DUTOƒO MAWUNYA KAKA ke me dukɔ katã le gome kpɔm le me tso kaka Nigeria eye ebe tanye nye Dedekpɔkpɔ Blibo ne amewo katã to Christo Dzi eye medo gbe ɖa bena amewo luʋɔ geɖewo wa akpɔ ɖeɖe. You wonder what God's address is? Well, I'll tell you. His address is our praises. So we invite you to set your faces and your hearts toward Him, looking up into His glorious face, into His glorious unlimited power. He's here to save you, to heal you, to deliver you from whatever has you bound. So let's lift our hearts and sing to Him the sacrifice of praise. We're going to start with a song that we wrote many years ago, and I'm going to do the fast version, the way I wrote it, and then we'll slow it down a bit and do it. A new version goes like this. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of joy. Lift it up now. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you, Jesus, the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of joy. Give Him praise. Hallelujah. We give you praise today, Father. You are here, Lord, moving in our midst. You are here, moving in. Worship you. I worship you. You are here, working in this place, working in this place. Yes, you are. I worship you. I worship you. Sing it again. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker,
touching every heart. You are here, and you're touching every heart, Lord. I worship you. Yes, we do. I worship you. You are here, healing every heart, healing every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 We proclaim it. That is who you are. 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 You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place, working in this place. I worship you. I worship you. And you are here, touching every heart, Jesus. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart, healing every heart. I worship you. I worship you. Let's sing that together. Hallelujah.
Lord, we wait upon you. Lord says, be still and know that I am God. And I will be exalted in the earth. I will be exalted in the nations. You are an awesome God. You are an awesome God. Let's sing this together. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Yes, our God is an awesome God. He reigns from heaven
You are me with a melody. You surround me with a song of deliverance. Song of deliverance. From my enemies. Yes, from my enemies. Till all my fears are gone. So I'm no longer afraid to sing. I am a child of God. I'm no longer afraid to sickness. I am a child of God. I'm no longer afraid to Satan. That's because I am a child of God. from my mother's womb you have chosen me. His love has called my name, and I've been born again into God's family. That's why His blood flows through my veins. You split the sea. You split the sea so I can walk right through. My tears are dry, In perfect love. and You rescued me. So I can stand and sing. I am a child of God. Oh, that's because I am a child of God. and I'm no longer Slave to sin. sin shall not have dominion over you. I am a child of God. And I'm no longer Slave to sickness. by His stripes we are healed. I am a child of God. And I'm no longer Slave to oh, resist the devil, he will flee from you. I'm no longer a slave to fear. Oh, happy child of God. I'm a happy child of God.
your hands together for Jesus Christ. We praise the Lord for bringing us to this time in our program for tonight. Here are some testimonies. And, I would like you to understand that testimonies are supposed to show you how big a problem may be, but how great and mightier the power of God can be in pulling and destroying such problems. Praise the Lord. It was in the 90s, late 90s, we had this woman. Those of us from Cross River State, you remember a woman by name Patience. This woman was pregnant, but not really pregnant with a baby, because her stomach was so big, and so big to the point that you would think that she was about to deliver a full-blown baby. And so she attended one of the retreats we had. Our general superintendent will remember those years we used to have a retreat in Lagos, and then the message is dubbed and relayed to us by means of the media. And so in one of those retreats, this woman came to that program. The stomach was so big, and therefore our father and the Lord ministered that morning. It was a faith clinic. And after ministering, he prayed for those who had problems. And so after the prayer, because this was something I saw, not somebody who told me. And so this woman, we started encouraging people to check themselves and that they will see what the Lord has done. And so this woman began to bleed. She began to bleed. And people thought she was pregnant, so they rushed out to the welfare department in that retreat. And so our nurses and medical people tried to see how to make the blood to stop flowing. But the more they tried, the more the blood flowed. And so they started looking for a vehicle to take her to hospital. And so while they were still looking for that vehicle, this woman came out of that welfare and just went a little bit into the nearby bush and spotted there because she was groaning like a woman that was about to give birth to a baby. But when she went there, she eventually delivered that tumor. The tumor had tentacles. Praise the Lord. Put your hands together for the Lord Jesus Christ. Our pastor may have not heard this testimony, and so that woman eventually was delivered. The stomach went back normal, and she stopped bleeding, and everything was all right. Praise the Lord. I want to tell you that the God that did that for her, because that tumor had woven itself into some vital organs in her body. So even if you wanted to operate her, then you have to kill her because you cut off all the vital organs. But Jesus Christ, through a simple prayer of faith by the man of God, went inside without any surgical knife, operated on that woman, and extricated that
daily Dosi disease Korola word and ne le brought it konji out, wa de dala. and Mo it penu was se a de perfect go. surgery. Eye Tonight, wo God will de perform chumera a perfect surgery. eye wo troyala jipo pe dokita kan sikenye chirurgie And ba then mo ga wona another dona mela testimony, some of the awo people dole who wo are anchi wo looking troyale and Yesu viewing ben come. might remember this woman, a man now, a young man, Ya from ko so the town of Idomi in Cross River State, the middle part of Cross River State. And this boy was paralyzed with polio. The hand was twisted like this. The legs were twisted. He had 2 crutches. And even with the 2 crutches, the mother was still holding him because he couldn't move even with the crutches. In one of the retreats again, this one happened in 1990. And they started encouraging people to exercise their faith. And so this boy, through his crutches, as he wanted to rise up, he took some steps, he fell. He rose up again, he took some steps, he fell. And he kept on trying and trying, and Jesus took him, stretched all the bones, on the hands and the leg. This boy was made perfectly okay. And when we had the retreat in 1991, this boy came and stood in front of the audience, perfect as if he had never been before. And that minister of the gospel is right there with us. God will do that for you. While the choir is coming, we also have in our midst this night the chairman of Christian Association of Nigeria, Reverend Father Joseph Opelema. Let's recognize you. You're welcome, sir. And we're having our midst His Royal Highness.
For full redemption, praise the Lord. Come the day for miracles, praise the Lord. I'm telling you that tonight is your night. The Lord is going to bless you because God the Father is here, God the Son is here, God the Holy Ghost is here, and your blessings is sure in Jesus' name. Whatever you need, just ask in faith, believe it. You will receive it and testify. Whatever you need, just ask in faith, believe it. You have received it. You testify. Sing whatever. You need, just ask in faith, believe it. You have received it. You testify. Sing whatever. You need, just ask in faith, believe it. You have received it. You testify. Sing whatever. You need, just ask in faith, believe it. You have received it. You testify. Whatever you need, just ask in faith, believe it. You have received it. You testify. Can the Lord heal the sick? Can the Lord raise the dead? Can He heal the brokenhearted? The life of testimony. Redemption through Christ. There's full redemption through Christ. There's full redemption through Christ. There's full redemption.
has defeat. Whatever you need, joy has it. I say, praise the Lord. We have come to a momentous time. Now listen, listen. The man of God has a message from God. Maupamea echo MAWUNYA KEKE. Dedekpɔkpɔ XEXEAME Blibo KEKE. Xɔxɔ tso kaka de sia kaka, kɔkuti sia kɔkuti kple bɔbɔvɔwo ƒe kɔkuti de sia de dɔléle kaka ƒe asi me. Fiesia de ɖokuiwo fia na dometɔ de sia de le Yesu ƒe ŋkɔme. Wo dukɔa gava ɖo woƒe teƒe ya kple teƒe vovovo yiwo le míakɔ sem le eye wole le lalawom. Mawu wole nɔteƒewo woxɔ dziwo se fiesi ya dede blibo ne va na wo na woaɖe ɖase dzidzɔ ne ge ɖe dzi sia dzi me vovo blibo ne sɔ ame sia ame si aƒetɔ medo gbe ɖa be agbewo ne trɔ le fiesi ya do kpe dzi le ame sia ame ƒe agbe me Yesu ƒe ŋkɔa dzi miedo gbe ɖa le Mawu ne yra mi bɔbɔ na anyi fa fiesi ya eyi ke miadze DUTOƒO MAWUNYA KAKA keke kplogodotɔ ya gɔme la vovokpɔkpɔ katutu blibo xɔxɔ blibo na ame sia ame to xɔse me le Christo Dzi segɔme be le fiesi ya Mawu ƒe ŋusẽ akasio afi ke ne le eye agbagãma yi ke le dziwoa etɔ madamadama yi ke le dziwoa fiesi ya la aƒetɔ aɖe ɖa le woagbe me le Yesu ƒe ŋkɔme akasi wo la aƒetɔ adagba wo dzo akasi dzilawo akasi viwo akasi ame sia ame ke ƒe nya le tsɔ ɖo dzidzi fie ya le Yesu ƒe ŋkɔme fiesi ya la maƒo nu na wo tsɔ ku ɖe tanya yi ke nye dedekpɔkpɔ blibo eye nane kentɔ make le ŋuti o alo maka le ŋuti o nuwo katã anye nu blibo aƒetɔ la ana wo le fiesi ya eye to xɔse me Yesu dzi xɔse ye diwo to na xɔne eba me na Israelviwo le babla xoxoa me eye míawo hã míaƒe gamea su gblɔ be nye gamea su eye enu makpe o le fiesi ya o le Yesu ƒe ŋkɔme maxlẽ mawunya na o le Mose ƒe agbalẽ velia tadelia Mose velia tamade kpekpe amadelia ebe gblɔ na Israelviwo be azɔ wo megali lo míawo nya le babam na zɔ be nye nye Yehowa makplɔ mi le dɔ sesẽ si wɔm miele na Egiptetɔwo la nu eye mana miavo atso ƒe kluvidɔ la me eye mado nye alɔ ɖa atsɔ ŋusẽ gã ɖe aɖe mi Yehowa be ye nye Yehowa yi ke aɖe mi yado yeƒe alɔ gã kple ŋusẽ gã ɖo ɖa aɖe mi kpekpe andrelia ebe mawɔ mi mianye nye dukɔ eye mianye miaƒe Mawu eye nu yi Mawu dza wɔ le fiesie ya gblɔ be metrɔ zu Mawuvi eye gbɔgbɔvɔwo mekpɔ mɔ la gakasi me o ebe ye miadze si be nye Yehowa miaƒe Mawu si ke kplɔ mi to Egiptetɔwo ƒe dɔ sesẽ la si me nu yiwo katã nya gba le dziwoa Mawu le ɖewo ɖa le fiesia le Yesu ƒe ŋkɔme kpekpe enyia gblɔ be makplɔ mi ayi anyigba ekpe aɖewo tso xaxawo me akplɔ dogo tso kakawo me eye akplɔ geɖe
yeƒe ŋkume akplɔ geɖe yeƒe yayra me ne kplɔ dogo tso gbegblẽ me kple nu vɔ̃ me la akplɔ ageɖe yeƒe dɔmenyo kple eƒe yayra me ta nu yiwo katã tsi yiwo me nu yiwo katã kplɔ ɖo tsã la ade wo dogo tso me akplɔ ageɖe ŋgbedo nyigba la dzi ebe makplɔ mi ayi ɖe anyigba si nu me katam ɖo la be matsɔ na Abraham, Isaac kple Jacob la dzi ebe matsɔe ana wòanye miatɔ fiɛsia domenyinu ɖe le va na o ele xɔ domenyinu le fiɛsia eye dzi ebe nye nye Yehowa ebe eɖe ɖokui tsɔ fia ebe ye nye Yehowa nuwo katã ƒe wɔla Yehowa yi ke nye ɖewòla Yehowa yi ke nye xɔnametɔ na o Yehowa yi ke nye wo dɔyɔla nu kake nye agba le dziwo le fiɛsia Yehowa axɔ na o yebe ŋusẽ akasi o ele gbɔ o awɔ nukunu le wagbe me fiɛsia kpɔ Yeremia wagbalẽ ma axlẽ yawo katã na o ne Biblia mele gbɔ wɔa woaɖo to ko ebe maɖe o tso ŋutasẽla si me ŋutasẽla ma yiwo gbɔgblɔm be yoa agble dome yoa wo yoa gble dome na o yoa ma kpɔ wo be eme la nyɔ na woa Yehowa le de wo la lɔ wo ba lɔ me fiɛsia ebe maɖe o tso ŋutasẽlawo si me eye ebe maɖe o tso ame vɔ̃ɖiwo si me ekpea Yeremia tame 8 People have avoided Kelia, Amega, Badama, Magakpo, Mr. Doji, Azo. Eye, Yehowa la Hadinao, Elwa Hadaoji, Eye Fiesia, Esobebe, Yadeo, Esobebe, Yahonao, Esobebe, Yadeo, Kafunamau, Elabe Fiesia, Yehowa Akituada Chiokata, le Yesu Penkome. Yeremia, Tabla Tovo de Ke, Pipi de Kelia. Egblɔ na mi la fi ma be elabena Yehowa exɔ Yakob ƒle gaŋkɔ ɖe afi ma Yehowa be Yehowa onuka hã exɔ Yakob ƒle eye wòaɖe tso nusẽtɔ si me nusẽtɔ si me ta nusẽtɔ ɖe kpekpe nusẽ ɖe kpekpe yiwo nye nusẽ kɔkɔwo nusẽ ma yiwo tri agbawoa fiɛsia Yehowa de wo le alɔme na de wo le woƒe alɔme Mawu ade wo blibo eye xɔkɔkpɔkpɔ blibo to xɔse yi ke miaɖo ɖe Yesu dzi nufiafia ya miame ɖe ɖoƒe 3 me na mi eye mianɔ mam ale be mi va ɖo ɖeƒe mamlẽ kɔa nu Yehowa do be yatsɔ nɔ egbea na xɔe egbe nye gbe lo egbe nye gbe tsɔ mele me xɔxɔ blibo xɔxɔ yi ko na fa xɔxɔ yi ke le nogo nu gbãtɔ yi ke nyakpɔ mia ƒe xɔxɔ si ke xɔasi gã la ƒe gɔme ɖo anyi la xɔxɔ ya xɔse gã ɖe wònye exɔasi ale gbegbe ame si ke nye ƒe gɔme ɖo anyi la nuvelia miakpɔ kaka ɖe dzi ɖo yi ke le ŋkɔnye sem le fiɛsia le radioa dzi ɖa eɖo la nya be ɖe eɖoa ɖo kaka ɖe dzi be fiɛsia xɔname le va na o mayi ma va me le me o mayi ma va me ya dzɔ wo trɔ ya o zi ɖeka Yehowa atsɔ xɔxɔ kple menu veve va na o ta wotrɔ ya kaka ɖe dzi ma ɖo anɔ me o kaka ɖe dzi gblɔm na gbe kaka ɖe dzi ba se kaka ɖe dzi le na o fiɛsia be dziƒo axɔ na o ye nu tɔ̃lia ele be azɔ enua le gbesɔsɔ vɔ Mawu ya wɔe da ɖi vɔ azɔ la gamea su le eyi nyuitɔ dzi la ele be naxɔe dzi se abe aƒetɔ mexɔe dzi se menye be neku ɖe tanye le Calvary aƒetɔ mexɔ dzi o se be wòe nye xɔ sia ƒe gɔme ɖo anyi la eye menye bena enam kaka ɖe dzi aƒetɔ meka ɖe dzi la to nye dzi me ke be Dedekpɔkpɔa ele blibo nam ne be xɔse ko la ava me na o dede ava me na o
done, deliverance done, miracle done in your life in Jesus' name. The acceptance and fulfillment of our precious redemption. Let's look at number one there. Number one, we're looking at the author and the finisher of our priceless redemption. Look at Hebrews chapter 12, verse 2. Looking unto Jesus, you need healing. Looking unto Jesus, you need salvation. Looking unto Jesus, you need redemption. Looking unto Jesus, and you need provision so that you wipe poverty out of your life. Looking unto Jesus, you need power to live a life that is strong, a life that is achieving. Looking unto Jesus, as you look to Jesus tonight, there is no disappointment. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. The faith that gets salvation is the author. The faith that gets healing is the author. The faith that gets redemption is the author. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. But for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and he sat down. And he sat down. If you've gone to the farm early in the morning, and you do everything you intended to do, all the weeds are taken off, all the crops are harvested, and you bring them into the barn. Now you can sit down because you finished. Jesus Christ on the cross said, it is finished. He looked at you and he said, your problems finished. Your sin finished. Your condition finished. The Lord finished. All the attacks and affliction finished. Blindness finished. Sickness finished. After he finished everything, he now sat down. He said, now you can take everything that belongs to you. He's now set down at the right hand of the throne of God. It's done. Look at John chapter 19, verse 30. Then Jesus, therefore, when he had received the vinegar, he said, it is finished. Lord, finished. Evil finished. Attack, affliction, finished. All the harassment of the enemy finished in your life. That's redemption. When finishes all the problem of sin, redemption. When it takes all your sicknesses away, that's redemption. And when it takes all the sin, the devil, and you push him before you, and you said you will not cross over, you will not live a happy life, you will not live a righteous life, and he torments your life. And when Jesus said, now enough is enough. In your life, enough is enough. No more crying. No more rolling on the ground. No more going here and there. No more suffering. Enough is enough. It is finished. I praise God for you tonight. Your heart attack, it's finished. That incurable disease, it is finished. There's priceless redemption for everyone. Even tonight, in Jesus' name. Look at Isaiah chapter 53. Isaiah chapter 53, verse 4. Surely there's no doubt tonight. Any doubt out there tonight? I said any doubt out there tonight? Surely he has borne our griefs. Our grief for everyone. Now we're going to make it personal. He has borne my griefs. Why don't you say that? So say that.
and all the heavy load, all the crying. Surely you have borne our grief and carried our sorrows. He came so that in your life, all that thing that causes sorrow, he has carried everything away. Failure, he'll carry everything away. Weeping, he'll carry everything away. Suffering, he'll carry everything away. Falling under the boot of the devil, marching over your head and marching over your life. Tonight, he comes to carry everything away. It's going to set you free. I said it's going to set you free. We give esteem him, smitten, stricken of God, and afflicted. The smashing, the striking, the whipping that shall come upon you, he put Christ on the page. I put you on the page of Christ. The good thing that you are is transferred to you. The bad thing that you have is transferred unto you. And then the good life, the happy life, the righteous life, the right life, and the progressive life that Christ is normally live, all that is transferred to you. It comes with the redemption. And as we say tonight, Lord, I believe you did it for me. It will happen. It says in verse 5, but he was wounded for our transgression. He was wounded for my transgression. He was wounded for our iniquity. He was bruised for my iniquity. The chastisements of my peace was upon him. Look at this. And with his stripes, healed in Jesus' name. If you have read the story before they took him to the cross, they tied him to a pole and they whipped him. And all those stripes, they are meant to take away blindness from you, to take away deafness from you, by with his stripes we are healed. On my left hand side there, it is coming your way. In front of me there, healing coming your way. On my right hand side there, healing coming your way. Online, everywhere you are, healing is coming your way now in Jesus' name. But just, you remember, last month, February, we had the crusade good history students know the history. We had the crusade in Taraba. Many things happened. Blind eyes opened. Deaf people, those who are deaf, they were healed. And they counted 1, 2, 3, even to 10. And great things happened. But now, this is the testimony that happened this last February in Taraba. This woman was born lame. She had never taken a step in her life. And now she is 35 years of age. And as we pray, and we mention the name of Jesus, think of a woman that had never taken a step in 35 years of her life. The power of God came upon her. From that paralysis, and then it began to walk. That same power is there tonight. That same power will take all your sicknesses away in Jesus' name. Power
Somebody shout power. That power struck her. She got up again. Remember, 35 years she had never taken a step, and then the Lord did it. If the Lord did that for her, what cannot the Lord do for you? Your blind eyes, they were opened. Your paralyzed legs were strength. Your heart, they say it's enlarged. Everything will become normal. The bleeding, everything will stop tonight in Jesus' name. Of course, all your sins, every bad thing you have ever done, since you were born, everything will be taken away from you and laid on Christ tonight in verse 6, it says, all we like sheep have gone astray. All we like sheep have gone astray. I love you, and I will allow sin to destroy you. It will take your sin away. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him, on Christ. Praise the Lord. All that load and habit of sin, he takes away from you, and he puts it on Christ. And then he says, he laid it on him, he didn't put your horse on. Look at that sentence, the first word, all. The last word, all. There is no exception. It's for everyone. All at the beginning, all at the end, the Lord has come to bless you. He has come to forgive you. He has come to set you free. Redemption. Where? I said where? Where will it come tonight? Praise the Lord, redemption is coming. Isaiah chapter 45, reading from verse 22. It says, look unto me. It says, don't allow all the bad things you've done. Of the localities of the communities of our country, Nigeria, le Togo all the places in Africa, in Asia, in America, in Canada, le Canada, look unto me and be ye saved. Look unto me and be ye healed. Look unto me and be ye delivered. Look unto me and be ye blessed. All the ends of the earth, for I am God, and there is none else. Oh, no sika me mamleo matema wola ebe ye Yehowa la ye wone. The redemption others cannot give. He said, I am the Lord your God. Congratulations, your day of redemption has Eli gongom Yehowa don gbebe ya demi eye nenye be mi kpo komedo pe azon ye ne totere komedo do anyi ajia maglobe maglo mada nyatepeto ela Dedekpɔkpɔ ya aswasio maglokobe
Ewe Mawucho Dedekpɔkpɔ ya be ya cho ana ewu toke wamema ewu toke taye dodo ele yejido ewe Mawucho Dedekpɔkpɔ cho bana ble be enye Mawucho bana eye ma khwele Yesu penkome hebri topa gbaleta ma den pepe wi enyi hebri to ta ma den pepe wi enyi eglobe ebena miato nu eve si o me doli na ola esi onye mawu esi o me mawu matema kabacho lela akpo jidepo sese mi amesi o si cho bena mi alemo popo si o cho do nkume na milande asise sie no iglom bibla be tepe alenye bena Mawula Mawunye amesike futana amegbeto pe nyito kekeake nusianu ikejim nelela ne Yehowa glombe ya wenawa awena we awena mia dometo de shade ebede nusi mawu meka pacho mawu pengbedodo kata ava me godo ye pengbedodo kata ava me le nye agbeme amen pepe wi a shekelia ebe eye mokpokpoma le miasi abe luvon be seke sike li dedie eye o sese eye o yina de xɔme tsovo pe eme lɔƒo la me ene egɔnyi bena wo Dedekpɔkpɔ eli mava gbedodo da wo be ɖo ŋutia kaka ɖe dzi le ŋuti be fiesia na trɔ ya ƒe me la dzidzɔ ayɔ wo dzime fuu hallelujah ebe eye wo sese kpikpibla velia me kpikpibla velia ebe afisi Yesu yi do le miata abe ngonola ngonola na de tanyene Yesu esime ko globe wo katsanu vola Yesu yi jipo le mau benkume la eyo nkonye eyo nko gbogbo be mawu nyɔnu ya ŋutsu ya ame ya ɖeke asi mesia ɖeke ya yebe nyawo katã mewu nu vɔ hallelujah ebe de edɔ yi ke yi wɔ ɖe ta wo la mawu atsɔ edɔa ƒe Yesu be dɔwɔna ƒe ɖo ŋutiawo ado akɔme nɔ zi ɖeka eye dzi gblɔ bena ame si va zo nunɔla gã le Melkisedek ƒe ɖoɖo la nu yi ɖe mavɔ me Timote ƒe agbalẽ gbãtɔ ta ve pepe amashekelia egblɔ be Mawu ƒe nuɖoanyi ƒe gɔmeɖoɖo la li sesie Timote velia eta ve keke me wi asheke ebe Mawu ƒe gɔmeɖoanyi le eli sesie la mava ebe aƒetɔ la ƒe ebe keke me wi asheke gake Mawu ƒe gɔmeɖoɖo anyi la li sesie eliake eye nutrenu sia li nɛ aƒetɔ la nya ame siwo nye etɔ gblɔ be aƒetɔ la dzesi gblɔma se eya tɔ ye menye nye meganye abonsamtɔ ekpe abonsam de do va be yafi wo dzo yagblẽ dome na wo yawo vɔ Satana ma yi ke fi wo dzo le Mawu agbɔa fiesi ya Mawu aŋa bɔ nɛ eye axɔ le ba lɔme eye akplɔ va eɖokui gbɔ eye agblɔ be aƒetɔ awo taflatsi la metra mɔtsa ye nye menye yo azɔ metrɔ gbɔ va aƒe me ya aƒetɔ la axɔ atsu mebe aƒetɔ la axɔ atsu eye fɔbubuwo agbawo katã aƒetɔ la aɖe wo katã dzo eye mawudɔlɔ akpɔ dzidzɔ agblɔ bena awo ŋutsu ya trɔ gbɔ va aƒe me nyɔnu ya trɔ gbɔ va aƒe me eye dzidzɔ anɔ dziƒo ɖe tawo le Yesu ƒe ŋkɔme aƒetɔ la dzesi ame siwo nye eyamatɔ eye ame sia ame si ke yɔa aƒetɔ la ƒe ŋkɔ la nate ɖa le madzɔmadzɔ nyenye gbɔ amen
You see, the devil introduces Ekpe all those things to abosam destroy chona our lives, nouveau mon and we didn't katambana know, be ya chok ble domenami eating up our lives. miapa And, you know, the more you go, alakpadada o when we set a trap for a rabbit. mi pale keni mi do gamona afi le home a Something that the rabbit likes pleasure. eye ekpobe nano li jona jina fia na chonu acho do gamoa eya nu ikele jijom ne akokpo mole ava no no adun kri bo menya be de gamole gome gakpo le gome gbona eve mi agena yo ekpe ya ne mai satana chona no dana de ma acho nuo acho enu dara ki mazade alebena de atema kpanyu de bo nto menya be de eku le gome ne o menya be eku ye le gome ne o eye aduwe kaka abe ya do abaleke na fibe ya de no ara cover pam enua gamwa le na vene ne ma satana onema mi ko se ba wo san lonya banya gboya eye achonuo achondon kumeno eye unto anokpo jijo abe yele mem yele weglo eye na ne lam kaka bo menya be nu ma okata yo chondo gamona wo a eja wuoye eja gle domena wo yo menya be gamodo na wo ma globe gamoma satana doa mauja fe gamo alotro ya hallelujah nu sia nu kabo santo dadi be ya cho ablenu ya cho afura ye no alewa saya me amalewolo bebe satana mal magalemo ble abonsam magalemo gbedeo eya tapeto be jo le nouveau bon jujo clara cho nouveau bon alebe Dedekpɔkpɔ pengbedodo ya na vamena o ele do toma ele sen konyi radio ajida fiesia apeto adegao apeto la yodo apeto la tukao me dakpene mode wa gbeta be fiesia de avanao le yesu pen comme nous ton lia nia aho nia pe Dedekpɔkpɔ elebe na lo apeto me lo be egbele yenye kokogbe egbe yenye toyoyo ben keke egbela yenye Dedekpɔkpɔ ben keke Korintho to velia ta matin Korintho to bagbale velia ta matin pipi velia eglobe eglobena medoto wo le amenuve yila enya wo jemajijio enya wo tamesusuo enya bede ejibe ya tro ava agbe vava tola gbo apetola bena mese wo jemajijio mese olidodo ye piensia na jole vivitiu ame va Christo be kekeli lagbo apetola le lalaum be ya deo ebede ebena me doto la menuve ila eye me kona le kokko la gbelaji koda fifi yenye amenuve yi when is your redemption? Kaye wo kokola laba o fifly ne ehoya kayo ebe fifi yenye wo de bankeke ya kayo wo doyo avame ha fifi egbenye wo doyo benanne la gbome that is dead, yike kulencho completely dead, ye agbemegalemo come to you. Kaye agbela gere nu mame ha fiesi ai That great miracle explosion crusade. Nye no nukunuo pe gogbagba pe dodo ya wom le Lagos ye nyonu ade nye funo the baby inside, for the vie baby le podo amela de biaku and she went to the hospital. ayi konji And the doctors, they ayi tried to dokita hear o the beating jagbagba of the heart. be yo ase de vikuku abe vavan pa o
nu yi ke wa tɔ ko nye be wa ade ɖevi kuku aɖa le nyɔnua ŋuti evi kuku aɖe ɖa le nyɔnua ŋuti eye míaƒe nukunu ƒe mawunya kaka nɔ dzi abe aleke wofia sia ɖoɖo ya le dzi ene eye míegblɔ be le Yesu ƒe ŋkɔ me o Yesu ƒe ŋkɔa dzia ɖevi kuku ma le ƒodomea ne gbɔ agbe. That's the Bayelsa clapping. Oh, asipɛ kena ƒoaƒoe ma. And life came to that day. Evi kuku le ƒodome atrɔ gbɔ agbe. Ewɔ moya na dɔkitawo. Yo gblɔ be azɔ ɖevia la gbe lo, ela gbe lo. Mawu wɛ na wo, wo hã awɛ na wo. Tika wa mema ɖe, mebe awɛ na wo hã. Mebe awɛ na wo hã lo. Ebe egbe ye nye xɔxɔgbe. Ebe egbe ye nye amenuve yi gbe. Ebe egbe ɖe ye nye wo xɔxɔgbe na wo. I said for you, how does that happen? Aleke nu ya joro ele zako dede ya egome nye be na axɔ Yesu be dɔ yi wo wɔ tsɔ dɔli te le wɔwɔ ɖe teƒewo la akɔe dzi ase Yesu ku ɖe ta be ya ɖe wo dzidadɔ katã ɖa xɔse eye tsɛ wɔtɔwo nenye aƒetɔwo dze aƒetɔ Yesu woe nye fiawo dzi fia xɔse be nenema wòle ma ne Yesu nye tɔwo la Dedekpɔkpɔ nye tɔwo ne Yesu nye tɔwo la dɔyɔyɔ nye tɔwo ta nugbãtɔ nye be xɔse ebelia bia be tsɔtsɔke ne ba aƒetɔ la gbɔa abe aƒetɔ o enya nye gblɔm wole le mawunya me enye hiã be natsɔ nu vɔ̃ ake me hiã na wo tsɔtsɔke aƒetɔ me di be na ɖe nye fɔ bubuawo katã ɖa ɖe dzinye ye fie sia awɔe na wo nu yi gale mea ye nye bena miawɔ numetoto ku ɖe ye be tsilele ŋuti aƒetɔ alé atsi na me dziƒo la tsɔ dziƒo ba kutsa eye wòale tsi na o akliko ediwo katã le ŋuti le gbɔgbɔ mea akliko katã le ŋuti gbɔnu kekekekeke eye enu ƒoɖiƒoɖiwo katã le agbewo ŋutia aƒetɔ ale tsi na wo aklɔ katã le ŋuti o ŋutɔ kpea abaleke enye vi fɛ nɔnɔ tsatsam le ke me eye adzabi kple tɔ ato baba me o nenema dziƒo la kɔkɔ da ɖe gagba me ale tsi na wo fie sia eye igakplɔ ɖoa yenye be na wo ŋkuwo ne nɔ ebe taɖo dzi nuwo dzi kata Yesu va keke sia me ebe sia ta Mawu vi la ba be yagblẽ bonsam be dɔwɔnawo dome o mele kpɔ dzidzɔ ɖe ŋuti o trɔ ya abonsam be dɔwɔnawo katã le agbewo me la Yesu va ye be taɖo dzi be yagblẽ wo dome le wo agbe me o ezaya le tɔxɛ ɖe ŋutɔ ele tɔxɛ ɖe ŋutɔ eye na xɔe dzi se abe aƒetɔ me nye be ne va be yagblẽ bonsam ƒe dɔwɔnawo dome ɖa le agbenye me eye awɔe na wo nenema yi ke gakplẽ ɖoa nyagakpɔ le mea yenye be tsɔe wɔ tɔwo tsɔ ŋugbedodoa wɔ tɔwo gblɔ be ye ta yewo wɔ ɖo ebe maɖe o tsɔ wɔ tɔwo ele ƒom ƒoƒo ɖe ŋuti o ebe maɖe o le ŋusẽtɔwo si me tsɔ nya yawo katã tsɔ wɔ tɔwoe ebe maɖe o le nutasẽla basi me cancer ma etri akɔ woe gake fie sia aƒetɔ aɖewo le ebe alɔ me tsɔ ŋugbedodo wɔ tɔwoe yi ke gale nyatima mea yenye be tsɔ tɔwo ale me tsɔ tɔwo ale me ekpea nu yiwo katã aƒetɔ ma da ɖi ebe etieli ame sia ame anu aɖi kɔ nɛ tsɔe wɔ tɔwo into your house, the water of life. Agbetiare, menye be anu de koyo ne dia agaku kaka acho ya pe fa.
ebe tsɔ wò gome kpɔkpɔ Dedekpɔkpɔ be gome kpɔkpɔ tsɔe dɔyɔyɔ be gome kpɔkpɔ tsɔe wò katutu be gome kpɔkpɔ tsɔe yi ke gale me nyakpɔa yenye bena akpɔ gome le be ŋutifafa me Aƒetɔ la na ɖe ŋutifafa vɔ ne kpɔtɔ nyame vɔ̃ɖia mate ma kpɔ gome le be ŋutifafa me o ta azɔ ne xɔ Yesu la ŋutifafa age ɖe wò dzi me age ɖe susu me na o age ɖe wò agbe me age ɖe nya kple srɔ̃ŋutsu kple srɔ̃nyɔnua dome age ɖe ƒomoa me ŋutifafa age ɖe afi sia afi nu yiwo katã le do tsakatsaka susu me na o ena be kpɔtɔvi ɖe adza ɖe aʋakloea nu ma yiwo katã le tsaka o ɖoa Aƒetɔ la aɖe wo katã dzo akpɔ gome le be ŋutifafa la me eye ke gale gamia gakpɔ le me nye bena mia atsɔ mia ɖokuiwo na eyama blibo ebe ɖe mele wo ʋɔtronu eye mele ƒom na nyama ɖe se nye gbe eye wo ʋu ʋɔtroa la egɔme ne ʋu dzi wo be ʋɔtroa Yesu age ɖe me Yesu dɔyɔla ʋua gbɔa ne wòage ɖe me wòakplɔ ya ƒe me fiesia eyi ke gale mea yenye be megake ɖi le eƒe ŋusẽ la nu kpɔ gbe ɖe o megake ɖi le eƒe ŋusẽ la nu kpɔ gbe ɖe o ŋusẽ ele Aƒetɔ la si mebe ɖe megake ɖi kpɔ gbe ɖe le yeƒe ŋusẽ la nu o fika wo ɖe mebe ŋusẽ ma gbɔna gbɔ o trɔ ya kpasi dzi ma kpɔ kpasi dzi ma kpɔ Yesu ŋutɔ ava gbɔ o le fiesi ya axɔ na o aɖe o ana avo o kɔ alɔ ɖe dzi ma kpɔ ɖa Esaya enye wo Dedekpɔkpɔ be zã le Yesu ƒe ŋkɔ me Mawu ne yra o menye bena enanyi teƒe dzidzi azɔ ɖe atema tsoa ɖe atema tsitre vi ɖea magblɔ be gaƒoƒo ya enye wo Dedekpɔkpɔ be gaƒoƒoa wo vovo kpɔkpɔ be gaƒoƒoa ya wo dede be gaƒoƒoa ya wo dɔyɔyɔ be gaƒoƒoa ya ye mie le afɔa ɖege ɖeka nugbãtɔe nye tsɔtsɔke nuvɔ tsɔtsɔke eye Mawu la tsɔ vodadawo kple nuvɔwo katã la akewo na dro da ɖe Yesu dzi fika ke ne le fisia fi ke ne le gaƒoƒo ya me la kɔ alɔ ɖeka ɖe dzi na mia ŋku abɔbɔ ta blɔba Aƒetɔ mehiã wo Dedekpɔkpɔ mehiã bena tsɔ nye nu vɔ̃ yiwo katã wɔm mele la akem ne le dzi be Mawu ne tsɔ katã ke woa fi ɖe kpekpe ke ne lea le radioa gbɔ ɖaa le afi sia afi ke mi le se ŋkɔ le telewo gbɔ le nyaƒe yabala vovovoawo dzi la kɔnya basiwo dzi kɔnya basiwo dzi ene miato gbe ɖa ɖe dzo Aƒetɔ la ne kɔ asi dzi ko la Aƒetɔ la ava nɔ gbɔ o ava tɔ te ɖe gbɔ o Yesu la ava tɔ te ɖe gbɔ o eye na tɔ gbedodo ɖa ava Aƒetɔ benye be Dedekpɔkpɔa tɔnye Dedekpɔkpɔa tɔnye eye Aƒetɔ agblɔ bena wowu nuwo katã nu vɔ eye mexɔe se bena fɔɖiɖiwo yiwo katã le wo dzi me la Aƒetɔ sɔgbe bena yeaɖe wo katã ɖa be Aƒetɔ mexɔ wo Dedekpɔkpɔ la dzi se Aƒetɔ ku ʋua tsɔ le tsi na klɔ nu vɔ nyewo ɖa le ŋutinye be Aƒetɔ me va gbɔ o Aƒetɔ me va gbɔ o Aƒetɔ me va gbɔ o eye Dedekpɔkpɔa mexɔe Dedekpɔkpɔ yi ke ne tsɔ va ya kɔkɔ yi ke ne tsɔ va ya Aƒetɔ mexɔe wòtɔ tutɔ nye
I'm going to pray with ma you. do gbeda de ta o Raise up that hand again. kwa lo ma de And ji then, ne mi do Father, gbeda in the fofo name of le Jesus, Yesu pen what kwa a ji a loving God o you are. lon What lo a pe ma wonderful kai ne God nya you are. le You said ma we unyo should look unto dom you. nyoto ka ne nya All le the ends ne of be the na earth. mi And anyigba then ji you to say, me mle no we ka shall ta be mi to de nu saved. nye We shall be ne wa forgiven. de I mi pray wa for to nu every vo brother, akemi every me sister, do gbeda every young man, no every bi young tu woman, no bi and nyonu even de the ka older je people. tugbeje I pray for titia o ka everyone. ta me do According to gbeda your do ta promise, le wo nu grant gbe do them do anu la redemption for na their souls de kpɔkpɔ now in ne gede lu Jesus' vo me na o le name. Yesu pen kɔme Forgive all their sins. jɔ be nu vo ta Take do away ka the ta ke o guilt, take away the do be fɔ condemnation, bubu and jo give da le them wo dzi salvation na o and the de joy kpɔkpɔ of eye na salvation now in de kpɔkpɔ be Jesus' dzidzɔ hã ne name. ge ɖe And I dzime pray na wo that the me do peace gbe that ɖa comes with be wo salvation Mawu ƒe will ŋutifafa settle in ne every ge ɖe woƒe heart. agbe And the me assurance of eye kaka ɖe salvation will dzia be ne given suwo to si everyone bena now yewo without kpɔ exception. ɖeɖe You said, egblɔ bena ame whosoever sia comes me to you, yi ke ava yi you gbɔ la will ye in ma no tsoe wise for no aƒu gbe o reason cast away. You aƒetɔ receive me do gbe ɖa bena naxɔ viwɔwo eye natsɔ be vodadawo katã ake wo le fiesia aƒetɔ akpe na wo be ne tɔ nam akpe na wo bena eɖo ŋuti nam do kpe dzi le ame sia me ƒe le Yesu ƒe ŋkɔa dzi mi do gbe ɖa le eva me gblɔ be eva me nam megadzo le radioa gbɔ megadzo le radioa gbɔ ye gbenye zi gbãtɔ ye le tsɔ agbe le na Yesu eme ke ne se dutoƒo nyanyue kaka ƒe ɖoɖo ya ye le dze gɔme gbea ma gblɔ na wo be nɔmba aɖewo mie nana ge gaƒoƒo ya me la na ate ŋlɔ nu aŋlɔ ŋkɔwo aŋlɔ wo adresse tsɔ ɖo ɖa ɖeke be nɔmbawo dzi alo ate ma yɔ ɖeke be nɔmbawo eye wa axɔ nyanyanana mawo katã le asiwo nɔmbawo nye 99 99 36 75 allo 90 27 34 87 et nɔmba yawoa ete yɔ le radioa dzi faa alo ate ŋlɔ nu alɔme kaƒomɔvi SMS be nuŋɔŋlɔ tsɔ ɖo ɖa faa eye megbakɔ dzo hã ɖe o nɔ radioa gbɔ elabe le zã ɖe ya Mawu ƒe ame atrɔ ava eye wòado gbe ɖa ɖe mía ta le bena naxɔ Dedekpɔkpɔ Bliboa le fiesia wòtrɔ ya naneke menya nye kakɛ le woagbe me o nu sia nu ade blibo nu sia nu anɔ blibo nu sia nu ele free ele faa eye Mawu ana wo blibo ye wòana wo maxɔ kakɛ le ŋuti o ta mi gblɔ be nɔmba yiwo mieyɔ 90 27 34 87 allo 99 99 36 75 yate yɔ nɔmba yawo atso nya be ŋkɔwo tsɔ ɖo ɖa ale be woatem axɔ nya be nyanyananawo eye woatem na mi to ƒo ɖo nyuitɔ woate kpe ɖe mía ŋuti ne nyatem ali ke le Christo ƒe emɔ ya dzi tsatsa nyuitɔ ema ne wɔ le tia Yesu o mekafu le fiesia be wòtrɔ ya ne dze ŋuti kɔkɔe ƒe mɔ aɖe zɔzɔ kple Yesu ye afɔɖeɖe nyuitɔ ema ne wɔ le fiesia ema yi ke ne se mawunya vɔa ne tsɔ agbewo na Yesu ale be yeƒe ɖeɖe bliboa asue hã yi si ye hã ya kpɔ gome le me tazã ɖe ya gbedodo ɖa ava yi dzi eya ta mega dzo radioa gbɔ ne nye fifia koe wea ne va do ekame le se mía ŋkɔa ke mi se mawunya ke ne mía yɔm be mía akpɔ gome le Dedekpɔkpɔ Blibo ya me ye Kristo nana Dedekpɔkpɔ Blibo ta wòtrɔ ya alo fiesia Yesu le lalawo be natsɔ wo agbe anɛ aɖoɖo akpɔtɔ le dzi yim
link just there on your television. Just click on that link. It will take you to a page where you can fill in all your data, and you will be able to submit it. We'll be able to attend to you online. And so let's do that. Those who are listening on radio, and those who are online, either on Facebook or by 99 36 75 online platforms. Allo 90 that link there. 34 Just click on it. 87 and you will see a form that will show up, and you will put in your names right there and all the data information that is needed. Please, we want those who have finished in all our segments and clusters. Please, you can see the basket in front of you. Please don't forget to put them inside that basket. Please, let's be fast. Let's be fast. You have little time now. Let's be fast. Those who have finished can help us go closer to other areas where we have the need. Please, if you have finished in that cluster, can you please wave your hand at the left-hand side there? You have finished there, can you raise up your hand and wave it at me? Please, the supervisors should help us. If you have finished at that cluster there, can you raise up your hand? Your far left here. Can you please wave your hand to me? Let's be fast. Please, nobody should be missed. Let's give everybody that decided for Christ the opportunity to fill in his or her names. And let's be very fast. Our time is flitting away. Let's be fast. Let's be fast. Let's be fast. Don't forget that tomorrow we have lunch hour with Jesus for all those who are deciding for Christ tonight. By 3 o'clock in the afternoon tomorrow, right on this ground, in one of the halls of the university here, just come, you will see a hall just by the left here. You will come there, you will be shown where the lunch hour with Jesus will hold. By 3 p.m. tomorrow, there is a package that is being handed over to you even tonight. You will find the details in the letter from our pastor to you. A letter is there. You will find that letter. Please read it. Our pastor will be explaining a lot of things there for you. So don't forget, tomorrow is 3 p.m. right here on this crusade ground. So you come, and the Lord has something for you there. By 3 p.m., lunch hour with Jesus. And so our counselors, please, if you are the far left and you are finished, please, in that cluster, can you wave your hand, please, the supervisors? Wave your hand to me if you are finished at the far left. Okay. Very close here at the left-hand side. Can you raise up your hand in that cluster?
If you have finished, Mau ele pesoso. Ele claro. please, supervisors, you can do that. Help me. Raise up your hand if you have. Le Yesu Christo come. Please collect the cards from all those who have filled and make sure that they are submitted to your supervisor, and it should be put on the basket in front of you. Please. Don't forget, tomorrow too, the ministers have a time with our pastor by 6:45 tomorrow morning. Ministers, Christian workers, professionals of whatever profession, our pastor wants to pour in success principles to your life. And so don't miss it tomorrow morning for Christian workers and for ministers, professionals, or whatever career you may be in. Tomorrow morning, right here tomorrow morning, 6:45 in the morning. So don't forget that it is going to be wonderful. You will not miss it. So please, supervisors, please, can you wave your hand if you have finished? Thank you very much. The next cluster, please, if you have finished, can you raise up your hand and wave it at me? At the left there, God bless you. At the center here, can you raise up your hand? Supervisors, please help me if you have finished. On that central part, can you raise up your hand and wave it at me? Okay. At the right-hand side here, if you have finished on your cluster, can you raise up your hand and wave it at me, please? The supervisors, can you help me? Check up, and help me. If you have finished, can you wave your hand at me, Just be fast. Don't forget, we are not to go yet, because the man of God is going to pray for us, and it's going to be very, very direct, simple, effective, powerful, and realistic. You will see it right there and then. It's nothing like go and come. Right there and then. Don't forget, carry your miracles back home tonight. So, be expectant. Please, counselors, please testify. If you are at the right-hand side of the stage and you are finished, can you please wave your hand? Supervisors, can you do that? Raise your hand and wave it at me. If you have, please do that so I can know that you are finished. At the far right, if you are finished, please. Okay. Thank you very much. Thank you very much. At the middle of the central of the congregation, can you please raise your hand and wave it at me? Okay. Tonight, the Lord is about to do something. And the pastor is coming back now, and he is coming for something real. Raise up your hand and stand up, because something is coming your way. Praise the Lord. Healing coming your way. Deliverance coming your way. Miracle coming your way. Whatsoever testimony in your mouth. You lay one hand when you have the problem. It's possible. Raise up the other hand. Ask for praise. The Lord will give you complete healing, complete deliverance,
And when you hear Maula the final sokaole amen, KEKE. check up, the Ine se miracle amen is already kotia there. bokoa. Nukunua eswa. Father, Fofo. in Jesus' Le name, Yesu pen come. we bless your name Nye yira tonight. won call You fiensia. are loving God, Lon the pen mawe God nenye. that cannot change, Maui kembe the trona we nenye. God unchangeable, Maui kembe do immutable. alio. You said, look Maui unto ke me, globe mi. all ye the ends of the earth, and be Mi healed, teva and be bonye. saved, Ya and be mesio kata gbale delivered. pepem. Ma yo domi ma tukami. Tonight, for Fiensia. everyone. Enye fiensi na Therefore, mesia Lord, me. I pray, Apeto me dogbeda. every sickness, Be whatever dolele it de is, pepe le come kaka out o from yue their o. bodies Me in dogbeda me de Jesus' buda la name. moba la mele Yesu pen come. Here, over the radio, La fia, le radio ji, le télé oji, le nyapa ya bala vovovo ji, le dusia jume, le fisia fia. touch, Apeto kasiamo, yodomo, tukamo, le Yesu pen come. blind eyes, Nkuyo gba, nkumono vu. deaf ears, Eto kuwa, eto ono vu. dumb tongues, Ade yo chua, ono fonu. pimples, Efu yo ngena moa, one cha. disease, be healed. Blibo do ne vola mo bagbeme. Or they have the parts of their Me body yo in, kata obentinuo de ka mele blibo le unchiwa. Me bia bena ono kho ete pe do lito ale Yesu ban come. torment, Gbogbo fombe funya dedena meme degbede gbogbo maji. Bene tote be do na male Yesu ban come. madness, Adabato tote. any psychological problem, Susu me chaka de pepe ya. Dolele mane vole Yesu ban come. incurable disease, Edomada de pepe ya. Zaya me one khodonchi. young and old, Ametichio kple sɔhɛ osia. and you, Ɖeviwo kple sɔhɛ osia. mothers and Dzilawo, vitɔwo, vinɔwo, ɖeviwo, ame sia ame mi xɔ nya be nukunuwo le Yesu be ŋkɔme. Aƒetɔ me do gbe ɖa be dokpe dzi. everywhere, Afi sia afi dokpe dzi. for healing, Be dɔyɔyɔ ne va me dokpe dzi. deliverance, Katotoa dokpe dzi. in every Le life, ame sia me ƒe agbe me. Le afi ya kple afi ɖe kpekpe yi ke le se ŋkɔnye. Le yavala vovovowo dzia. Ne va me le Yesu ƒe ŋkɔme. it is done. Eva eme. It is finished. Yesu wɔ vɔ. Permission in your life. Akpena mawu be eva me le agbo me. Eva me vɔ. Eva me vɔ. Le Yesu ƒe ŋkɔa dzi me do gbe ɖa le. It is done. Eva me. You are healed. Eva me na You wo. are delivered. Wotsɔ katutu na wo. Could not do before. Yehowa tsɔ dɔyɔyɔ na wo vɔ. Everything Yehowa tsɔ ehayahaya na wo vɔ. Nu siwo me te wɔna tsã woa. in your eyes, your legs, Tewɔwɔ. you cannot rise up. Tewɔwɔ. Any challenge, Le radio gbɔ ate tsikpo bafa ma zɔzɔli. O yi ke tension kplibɔ da ɖi ya. Alɔma atama Yesu ha yɛ. You have a Nku yo testimony ba ɔne already. vu. Keep on standing. Ade yo Keep on tso ɔne standing. fonu. That Adabatɔwo thing you could vɔ. not do before, do O it right nukunu now. dzɔ, nukunu dzɔ, You nukunu couldn't dzɔ. walk before. Yehowa be Rise nusẽ up a now. etsɔ Begin to nukunu walk. hamehamehamewo You couldn't see kɔ ɖe before. amewo ƒe Open agbe me. your eyes. Ta You are going to atem see clearly. You to ɖokuiwo couldn't, kpɔ, to ɖokuiwo kpɔ, use to your ɖokuiwo hand kpɔ. before. Eye Raise up your hand, ne move your ne hand, alɔwo ame te and kɔ that ne your ne hand dzi is tsã oa, going to receive ete strength. kɔe dzi faa. You are on crutches Elabe Mawu ƒe and you ŋusẽ are ge ɖe on aboa me wheelchair. vɔ. Wake up, throw away the crutches, Ete throw tsɔ away the ekpo yi ne tsɔ wheelchair. zɔna tsã Wake te up, da asi le kplɔ̃ rise ŋuti up, you yena are zɔn. healed. Elabe You Yehowa are yɔ healed. haya wɔ yɔ dɔ You vɔ. are healed. Eye You are healed. atem agayɔ Take up nɔmbawo now, yomi take yɔ va up now, tsã. take up now. Atsɔ da And as sie you ɖiɖi see wo the tsɔ ɖo ɖa. healing, Atsɔ da sie you ɖiɖi will wo tsɔ ɖo ɖa. shout, praise the Lord, 99, 99, Check up, check up, 36, check up now. 75, Check up 90, now. 27, That pain has taken 34, place. That miracle has taken 87. place. That Nukunuma healing has taken place. eva me vɔ. Check up Yehowa now, tsɔ check up nukunua now. tsɔ da lɔme na wo vɔ. Don't move Etsɔ anywhere. nukuna na wo Check vɔ. up, check up. Do ɖokuiwo kpɔ. Check up. Do ɖokuiwo You kpɔ. will see what the Lord Eva has me. done. Yesu The wɔ Lord vɔ. is walking by Yesu your wɔ side. vɔ la. The Yesu miracle le is gbɔ taking ewɔe na wo place vɔ. now. Ewɔ nukunua na wo Jesus Christ vɔ. is Nukunu le rolling dzɔ le away. aƒewo me. Long Nukunu le dzɔ le standing dɔwɔƒewo. Ame yiwo sicknesses, katã le se mía ŋkɔ le diseases, gaƒoƒoa mea. Yehowa be nukunuwo le mia gbɔ. Yehowa be everywhere. nukunu le aƒea me. The miracle Yebe nukunu le is aƒea me taking vɔ. place Ele xɔa me vɔ. online. Hallelujah. Here Ɖiɖase
Yo 90, 27, 34, 87, 99, 99, 36, 75. Yo pledijo. Na dida se elabena Yehowa onu gande now. EÚEGBE emalo. Echoto ha gaja no vovo. Echoto ha gale vovo. Yehowa onu gao wonu kunuo dasedidio tojojowo. E atate yo nomba yomi yo fifia na cho dasedidio chododa. Mau neyirami. As you see the testimony, as you see the miracle, shout, praise the Lord. Shout and let us rejoice with you. It's happening right there. It's happening right there. Put your hands together for Jesus. The reign has started. The reign of power. The reign of miracles. Check up right there. Check up right there. That thing you couldn't do before, do it now. Something is happening. Don't be left behind. Join the bandwagon. Join the bandwagon. Raise up yourself. Stand up from your wheelchair. Stand up. Throw away your crutches. And take away that brace on your leg. Because the miracle is there. Check up. Please, our counselors, our ushers, and our leaders, encourage them as you see what the Lord has done. Bring them here outside to the left-hand side of the stage here. Yes. Yes. Keep on checking yourself. Check up. Check up. Check up. Check up. Power has been released. Bring them out, bring them out, bring out those who are. Yes, bring them out to the left-hand side here, this way. Bring them out, bring them out. Yes, come out, come out, come out. Power is coming. Check up yourself. Rejoice in the healing. Rejoice in the miracle. Check up, check up, check up. Rise up. You are healed. You are healed. Yes, bring them out, bring them out. The supernatural is taking place. Anointing has been released. The presence of God has been released. Keep checking yourself. Do the things you couldn't do before. Yes, yes. Check up yourself. The miracle is there. The miracle is there. The power of God is there. Rejoice in the miracle. Check up yourself. You couldn't hear before. Begin to receive hearing. You couldn't talk before. Speak to them. Yes. Bring them out. Bring them out. Bring them out. Bring them out. Yes. Bring them out. Amen. Now check yourself. Check yourself. That thing you couldn't do before, begin to do it now. And shout hallelujah right there. We will rejoice with you. Check it up, check it up, check it up. Rise up. Do the thing. Yes, yes. You can see there. You can see there. The power is there. The power is there. The power is released there.
not going away in a hurry. The Lord is working. The Lord is doing great things. Bring them out. 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 You can't see. Open your eyes and receive your sight. You couldn't walk before. Begin to walk. Amen. 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 Check up yourself. Check up yourself. That thing you couldn't do before, do it now, because the Lord has healed you. Rise up and be made whole. Rise up and be made whole. Rise up, you are delivered. Yes. It has happened there. Right there. Right there. Bring them out. Bring them out. We want to hear the testimonies. Great is his compassion. Amen. Check up yourself. We are not in a hurry. Check up, check up, check up. You couldn't do something before. Do it now. Do it now. Do it now. And as you see what the Lord has done, don't keep quiet. Rejoice. Another one there. Another one there. Another one there. You can see that man there. You can see that man there. Put your hands together for the Lord Jesus Christ. The lame is walking. Check yourself, check yourself, check yourself, check yourself. As you see what the Lord has done, bring them out. The power of God will not miss you. The final amen is very powerful. Final amen. Let it be so. Please interview them. We want to begin to entertain the testimonies. Yes, just come out. Come out. Bring your problems. It's gone. Amen. Put
your hands together for the Lord Jesus Christ. Check up, check up, check up, check up. Jesus is still walking in the midst. The midst. Check up, check up, check up. Carry your own. Receive your own. Receive your own. Yes, it's taking place right there. It's taking place right there, right there. Bring them out, bring them out, bring them out. Check up yourself, check up yourself. Rejoice and shout for joy. Shout for joy. Shout for joy. Shout for joy. Let the whole world know that something is happening here. Miracles. Undeniable miracles. Check up yourself. God is still working. God is still working. God is still working. Check up, check up. Check up. Amen. Check yourself, check yourself, check yourself. Do the thing you couldn't do before. The miracle is there. The miracle is there. Yes. 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 Do it. Do it. Do it. Do it. What you couldn't do before, you will see you are healed. You will hear you have been delivered. You will feel what God has done for you. Check up. Check up. Check up. Check up. As you see what the Lord has done, shout, praise the Lord there. Shout, praise the Lord there. Shout, praise the Lord there. Shout, 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 shout. It's happening there. Bring them out, bring them out. Bring them out. Yes, bring them out. Bring them out. Rejoice, rejoice, rejoice. Together for the Lord Jesus Christ. As the testimonies will be going on, be checking yourself, because the Lord is still in our midst. And the Lord is walking here and there, looking for those who accept, those who receive. Don't be in a hurry to go. Don't be in a hurry. The boss is there waiting for you. Don't be in a hurry. It's arranged for you. Check up, check up, check up.
Do that thing you couldn't do before. Do it. Do it. Do it. The Lord has answered you. Testimonies. The first testifier, please. Let's hear. Let's hear. God has done something great. Yes. Praise the Lord. I said, praise the Lord. I am Dr. Kelly Best Davids, a medical practitioner, and something great is happening in this place. Something astounding, something baffling, something cheering, wonderful. Today I have with me Sister Gilbert Favor. She has had 3 years peptic ulcer disease for 3 years, and right-sided hemiparesis. Somebody touched her, and then the hand became weak. But tonight, the Lord touched her. She came in with the pain is gone, the ulcer pain is gone, and the weakness of the hand disappeared. We shall hear from her now. My name is Gilbert Favor from Campus Fellowship PCH. I want to thank God for what God has done in my life. Actually, I've been due to starvation. I've developed deep ulcer, and I noticed it, and it has been for 3 years. And God just healed me tonight. Since 3 o'clock this afternoon, I've not eaten, and I came here, and I just wanted to test myself, and I noticed that the ulcer pain that I used to have gone. And I want to also thank God for how God delivered me. I used to have sharp pain in my head. Anytime I go to the exam hall, I will forget everything. When it's 30 minutes to submit the paper, that's when I will remember everything to write. And I was having that sharp pain when I came here tonight, but tonight delivered me. And I used to have short of blood sometimes. It used to come and go. But tonight, I noticed that I just noticed that short of blood came tonight, but after the ministration of the man of God, I felt relief. That's why I came here to testify. Praise the Lord. Hallelujah. Testifier. Praise the Lord. I have with me here Emmanuel Ikilifu. Since 2017, he has been suffering from inguinoscrotal hernia, but God has done the work tonight. No operation, he's healed now. You shall hear from him now. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, I'm happy today. I was in prison and I sleep for ground for years. So I never come up. I say, God help me. I don't have money. And as I give my life to Christ, today, and as the man of God prays, I get my healings in the mighty name of Jesus. So that is what God does for me. And He will do for you too. In the name of Jesus Christ. He received Jesus Christ and the hernia disappeared. Jesus cannot live in a sick body. The next testifier now. Brethren, we have here William. Yes, something is happening over there. Something is happening over there. Bring the person. Bring him, bring him, bring him. Bring her.
The next testifier, please. Brethren, we have here Williams Christian, a student from TRAVERS. He has been an epileptic patient, and even right here, he had the episode of the attack. But as the man of God was praying tonight, he just stood up from that attack. And he was asking, he said, where I am, where am I, where am I? The Lord did a miracle. We shall hear from him. Praise the Lord. My name is Christian, and my English name is Williams. I'm from TRAVERS. Before I came to this program, I told my house people that I'm coming for this program because they said that I will come to my own blessing. Yes, something is happening down there. My pastor invited me to this program. I don't come alone. He invited me and said I should follow him. So when I come, the overseer was saying something about anything that disturbing our life. Today will be the final day, and they said we should put our hands in any angle, because when the attack comes from my back to my head, I will fall down. From there, I'll be shaking. Sometimes my younger brother that will take me home said I should follow into this program. And to the glory of God, when the overseer was talking about problems, and I touched my back, I didn't know how I fell down on the ground. From there, I attack now come, and I don't know, but you are delivered. Yes. You are what delivered. I see. Everybody say he is delivered. Put your hands together for Jesus. That's a lame man again walking there. Put your hands together for Jesus. There will be miracle galore tomorrow. Miracle galore. Bring those people that you don't consider these ones to be healable in the hospital. Bring them. Bring them. The power will touch them in Jesus' name. The next testifier. Praise the Lord. I present to you Sister Ewe&FR. She is a teacher. She had been having hemorrhoids since the past 2 weeks, and with severe pains for tonight. Delivered and healed. Please listen to her. Praise the Lord. Hallelujah. I want to give God all the glory for what He's done for me this night. I was feeling 5 problems last 2 weeks. Very pain. When people are shouting hallelujah, I couldn't shout hallelujah. But immediately the man of God prayed, preached, everything was done. I was free, nothing pain again in my life. And also I believe that all the pain that I have in my house, everything, God has took everything to me this night. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Amen. We shall take a testimony from online. Online, please. Great things are happening online. The power of God, redemptive power of God, full redemption, touching lives. Let's give you some of the testimonies. Need an unlimited celebration of redemption online, as we have this one coming from Ola Agbola from YouTube. It says that he's had this neck pain since March 6, which has defied medical interventions. Several injections and tablets, no result. But tonight, the redemption power, she is completely healed in Jesus' name.
Ngozi Eboreme on YouTube sent this one. She wrote, ever since ASU went on strike, I've had this burden of depression and frustration. But she said, after the prayers of the man of God tonight, her burden became lifted. She gave her life to Christ and has experienced total deliverance. Praise the Lord. From YouTube, we have Ifeoluwa Akinyemi who says that she's had these big lymph nodes on the two sides of his neck. But tonight, the redemptive power of God traveling all the way to her where she was, she says, after the prayer of the man of God, again something about her final amen, the lymph nodes disappeared, and now she is free. From the GS Facebook page, Mary sent this. She wrote, I give glory to God for healing my daughter perfectly. My daughter had been sick for the past 3 days without eating. Immediately after that final amen, she tested her daughter, and her daughter has fully recovered and even is right now eating and playing. She said, blessed be the name of the Lord, and thank you to the man of God. For the GS Facebook page, we have this one coming from Eugene Azeke, who says he's had the issue of Bell's palsy for quite a long time now. He's not been enjoying himself, but tonight, because we are celebrating redemption, he got his full redemption tonight, and now he's healed of Bell's palsy. Praise the Lord. Still from the GS Facebook page, it is amazing what God is doing. David Ejagba wrote, my kidney had issues and I have been going for dialysis. But tonight, God has given me brand new kidneys because I can feel total healing. He will go and do the test and we will bring the results by the grace of God. We now return to the state overseer. Now you can see a worker there. Something is happening right there. Something is happening right there. Put your hands together for Jesus. Amen. Now listen, before the testimony, all those who gave their lives to Christ tonight, the lunch hour with Christ, with Jesus, tomorrow by 3 p.m. will be taking place here in the university auditorium. So as you come in here, you will see the university auditorium. This way, the left-hand side here, just ask about the auditorium. You'll be led to that place. There will be a sign to show the God bless you. The testimony now. Praise the Lord. Praise the Lord. I present to you Sanki Ovenkumo. Since last year, he's been having right upper limb pain. But tonight, the miracle took place and he's totally healed. Let's hear from him. Church, hallelujah. My name is Sanki Ovenkumo. I've come to give God all the glory. Through the administration of the choir, that whatever we ask, we will receive, we will believe. So as they were singing, I was following them up. So the man of God was saying that we should not go, that whatever we believe, we'll get our testimony. So we should do what we cannot do before. So as I was doing it, I was feeling a sharp pain at my right-hand side. So I could not feel the pain any longer. I've come to thank the Lord Almighty. And it's gone forever. The pain is gone. It's gone. It's gone forever. Power is here. Power. Amen. The next testimony. Praise the Lord. I present Elder Alfred Sample. He has been having a chronic lumbar spondylosis, lower back pain, for 9 years. Tonight, he couldn't bend before, but tonight, the miracle took place. We shall hear from him. Praise the Lord.
For the past 9 years, my name is Sample Alfred. For the past 9 years, I've been having excruciating pain in my waist. I came believing to this arena, and as the prayers were going on, as prayer was being said, I checked myself, I could bend waist, and I found out that the pain is no more there. Praise the Lord. He came believing, and the faith has given him soundness. Can you bend yourself? Can you say that? Bend again. Jump, 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 jump. This is fantastic. Amen. Power is here. Everybody shout, power. Shout it again, power. In the name of Jesus. Say, in the name of Jesus. Power is in that name. Amen. The next testifier now. Praise the Lord. I present to you Sister Ruth Freeman. Since she gave birth to her last child in 2020, she had been having lower back pain. Very excruciating. But after the prayer of the man of God tonight, she is free. Praise the Lord. I'm Sister Ruth. I'm here to testify what the Lord has done for me. Ever since I gave birth to my child, I have this pain. Although they said I shall not born that child. So I said I will deliver this child without operating this child. I will deliver. The Bible says I shall deliver like the Hebrew woman. During the time of delivery, I went into the labor room with the nurse. We were there, although it was very difficult. So we prayed. So before, I didn't even push. The child came out. So since then, I cannot sit well. This my back, the bone is no longer there. But I felt a heavy thing on my back. Since then, the thing transferred to this my and my chest. I cannot eat well. Any food I eat, it will as if I want to die. But this night, I'm suffering from that day till now. But this night, I believe, after the prayer of the man of God, and everything that I was feeling, the pain that I cannot sit, what I cannot do, everything disappeared just like that. Church, praise the Lord. About that final amen. Sister, bend yourself. Bend. Sister, bend yourself. Say she shouldn't bend before. Bend. Bend. Yes, bend. Amen. Keep on taking yourself because the power is still there. The power is still there. Tomorrow will be greater than today. Shout amen. Praise the Lord. 1-year-old left-sided costochondritis is bowing to the name of Jesus. Here is Sister Silvanus Areso, and she had been having that pain at that rib cage, but tonight the miracle has happened and she's free. Praise the Lord. I used to have this pain, and I've prayed, I've cried, I've done all that I could, and I told God that since this program is coming up, if I can but step my leg into this program, every other thing that I'm hoping for and expecting from God will come to pass. The devil tried to stop me, but I made my effort to come here, and to the glory of God, I am healed in Jesus' name. You are healed. We now go online. We go online for testimonies. We have great testimonies still coming in online. And this one is a big name, but it bowed to the redemptive